Великие географические открытия закрыли эпоху Средневековья. Не осталось места ни 3 китам, ни 7 слонам, ни даже вселенской черепахе. Никто больше не сомневался – Земля круглая. В честь первооткрывателей называли горы, озера и целые континенты. Множество невиданных прежде животных и удивительных растений вошли в повседневность жителей всех регионов Европы, в том числе и Альбарутении – Белой Руси. Земля стоит на железном дубе, железный дуб на золотых китах. Золотые киты плавают в огненной реке, а первооснова всего – сила Божья. Так писали древнерусские книжники. Мусульмане считали, что Вселенная утверждена на голове ангела, индусы помещали ее на спины слонов, китайцы – на живот гигантской лягушки. Многие искали край света. Еще Александр Македонский упрямо вел свои завоевания в надежде достигнуть места, где небесная твердь сходится с твердью земной. Географические открытия происходили и до 15 века. Так викинг Лейф Эриксон Счастливый доплыл до Северной Америки на 5 столетий раньше Христофора Колумба. Скандинавы даже организовали поселение в Гренландии, но в XI веке произошло небольшое похолодание. Течение Гольфстрима немного изменилось, и добираться до новооткрытых земель стало гораздо тяжелее. Те, кто отправлялись в плавание, возвращались редко. Торговые связи прекратились, и со временем Винланд, так викинги называли Америку, превратился в миф и легенду. Таким образом, первое открытие Нового Света не получило развития и было благополучно забыто. Любому плоду своя пора года, а любому свершению свое историческое время. Эпоха великих географических открытий началась лишь в 15 веке, когда появились все необходимые для нее условия и предпосылки. Одним из таких условий стало, например, изобретение парусного судна – каравеллы. Этот корабль прекрасно подходил для длительных морских плаваний. Он довольствовался небольшим экипажем и отлично маневрировал, обходя опасные места у незнакомых береговых линий. Этот корабль обладал уникальным строением. 3 мачты – фок, грот и бизань, которые позволяли очень маневренно управлять им. Вот, в отличие от предыдущих кораблей типа Нефа, Дромона и других, которые могли плавать только каботажно, то есть трюхать вдоль берега потихонечку, как такой трамвайчик речной, вот, и выбираться в море только если гарантировано на ближайшую неделю на море спокойствие. Еще один компонент, без которого эпоха географических открытий началась бы гораздо позже, это черный перец и корица. Дело в том, что еще со времен крестовых походов европейцы пристрастились к пряностям. Цены на них были немыслимые, перец стоил гораздо дороже блюд, которые им посыпали. Поэтому позволить себе остроту или душистость могли только аристократы. То, что у нас сейчас стоит и ароматизирует в любом бакалейном отделе, любой лавке, на тот момент это было действительно страшным дефицитом. Вот, и попади, опять же, в любой наш бакалейный отдел Васко де Гама или Христофор Колумб, наверное, был бы увезен с инфарктом просто. Потому что все это в таких количествах стоило бы целое состояние. Потому что это было одно из важнейших средств сохранения пищевых продуктов, особенно мясных. Солью посолил, в перце обвалял, повесил на крюк, вот оно себе и висит годами. Вот, то есть то, что у нас считается деликатесом, всякие эти полингвицы,
Вот. Для средневекового человека это была постылая и унылая необходимость. Имбирь, корица и перец производились в Индии. Путь был тяжелым, поэтому в Европе цена на пряности назначалась в сотни раз выше закупочной. Благо, спрос позволял это делать. Продавцы перца получали сверхприбыли, сравнимые разве что с современной наркоторговлей. Но, начиная с середины 15 века, пища европейцев в большинстве своем стала пресной. Дело в том, что османы захватили Византию и Балканские земли, тем самым перерезав сухопутные и морские пути на пряный восток. Дорога теперь находилась в руках мусульман, которые, по сути, монополизировали торговлю душистым золотом. К тому времени перец стал уже устойчивой условной единицей. Многие государи и города исчисляли пошлины на вес перца. За мешочек черных душистых пылинок покупали земельные участки. Он мог стать шикарным приданым для невесты. И чем выше мусульмане-монополисты взвинчивали цены на специи, тем сильнее, жгучей становилось желание европейцев найти новый путь в Индию. Именно от плавания Христофора Колумба принято отсчитывать начало эпохи великих географических открытий. Всю жизнь Колумб был одержим идеей отыскать западный путь в Азию. Предприимчивый генуэзец предлагал свой план разным монархам Европы, но реальную поддержку ему оказали лишь в Испании. Королева Изабелла была готова продать свои драгоценности, лишь бы отправить экспедицию в путь. В 1492 году началось путешествие, и уже на 3-м месяце капитан увидел землю. Здесь не было ни слонов, ни столь желанного перца, однако Христофор Колумб был уверен, что прибыл именно в Индию. Следы этой ошибки сохранились надолго, ведь если со временем Вест-Индию начали называть более звучным словом «Америка» от имени еще одного путешественника Америго Веспуччи, то коренных жителей Нового Света и поныне называют индейцами. Путь в настоящую Индию сумел найти Васко да Гама. Всего через 5 лет после плавания Христофора Колумба он отправился вдоль африканского побережья и первым сумел обогнуть Черный континент. Капитан добрался до Индии, загрузил трюмы кораблей перцем и также вокруг Африки вернулся домой. Половина кораблей погибла в пути, но те корабли, которые все же добрались до родного берега, были нагружены пряностями. Благодаря этому экспедиция не только окупилась, но и принесла большую прибыль. Пряности возбуждают аппетит человека, а экономику стран перец и корица просто преобразили. Португалия и Испания получили богатства, о которых до эпохи великих географических открытий не смели и мечтать. Новый путь в Индию сильно повлиял на экономику, а вот открытие Америки перевернуло уклад жизни и представления о мире. Свет теперь разделился на новый и старый. Из-за океана привозили не только неимоверное количество золота, но и новые, ранее невиданные растения. Самым шокирующим стал, конечно, табак. До путешествия Колумба испанцы полагали, что дым из ноздрей могут пускать только черти, поэтому на первых порах курение принимали за одержимость дьяволом. Один из колумбовских матросов был заточен в тюрьму на 3 года после того, как попробовал покурить в родном городе. Судьи посчитали, что именно такой срок понадобится для изгнания бесов. Табак тогдашний был чудовищен по своей термоядерности. Вот что любой сейчас, наверное, сельский самосев, самосад, вот это Кэмел по сравнению с тем, что привозили тогда из Америки, то, может быть, тогда и правильно церковь начала очень возмущаться по поводу табакокурения и насылать на курильщиков разные, опять же, инстанции убедительности, вплоть до инквизитора. Со временем Папа Римский придаст курильщиков анафеме, а во многих государствах появятся антитабачные законы. Соборное уложение, год 1649. А которые стрельцы и гулящие всякие люди с табаком будут в приводе дважды и трижды, и тех людей пытать и не одиново бить кнутом на козле и по торгам.
Новые виды животных и растений стали распространяться между двумя доселе изолированными материками. Колумбов обмен – так назовут это явление историки. На американских континентах впервые появились яблоки, груши, кофе, сахарный тростник, лук, чеснок, капуста, грецкий орех и многое другое. В свою очередь, Новый Свет поделился с Европой арахисом, шоколадом, ванилью и перцем чили. Вместе с кукурузой, помидорами и подсолнечником он вызвал продовольственную революцию в Европе. Но наибольшее влияние не только на рацион питания, но и на историю оказала привычная картошка. Для современного человека это банальный корнеплод. Но еще до визита Христофора Колумба индийцы обожествляли картофель, устраивали в его честь пышные торжества и приносили кровавые жертвы в дар картофельным духам. Отмечая праздник урожая, индейцы Эквадора приносили в жертву по 100 детей. Когда европейцы впервые присутствовали на этом празднике, ритуал жертвоприношения уже был далеко не таким чудовищным. В жертву приносили только ягненка, и лишь его кровью окропляли картофель. В Европе картофель приняли за изысканный экзотический цветок, поэтому его выращивали не на грядках, а на клумбах. Цветок картофеля считался гораздо более изысканным, чем обычная роза. Они были такими модными, что настоящих не хватало, и для щеголих мастерили искусственные картофельные цветы. Разрывать клумбу в поисках клубней никому в голову просто не приходило. Ведь если золотые яблоки, они же помидоры, по убеждению европейцев приводили к сумасшествию, то плоды картофеля приносили едоку немедленную смерть. В восприятии продуктов питания, теперь привычных, скажем так, да, пришедших из Америки, поначалу у европейцев существовало предвзятое отношение. Во многом это инерция сельскохозяйственного мышления. То есть сажал свою репу и еще 300 лет буду сажать. А новая культура – это что? Это определенный риск. Европа ведь только-только к тому времени начала избавляться от угрозы перманентного голода. Лишь столетия спустя картофель был оценен по достоинству, и начался его нелегкий путь с придворных клумб на крестьянские грядки. Что же определяет историю? Личность, судьба, История – это множество життя. У некаторых беларускіх дыялектах бульба называецца картопляй, і гэтае слово мае надзвычай цікавае паходжанне. Бульбу называлі ў розных краінах па-рознаму, то землянымі яблыкамі, то чортавымі яйкамі, былі надзвычай пафасныя імёны накшталт нячыстыя плады падземнага пекла, а была і назва ў адно слова – тартофель. Яна паходзіла ад слова труфель, делікатэс, які таксама рос пад зямлёй і аддалена нагадваў бульбу. Сур'ёзнай праблемай мінулага былі неўраджаі. Хлеб маглі згубіць змены ў пагодзе, і часта вынікам гэтага быў масавы голад, міграцыя насельніцтва і бунта. Пры гэтым бульба магла стаць страховачным варыянтам на выпадак, калі не ўродзяць злакі. Таму улады многіх краін намагаліся распаўсюдзіць гэты карняплод сярод сваіх падданых. Але людзі вырошчваць земляныя яблыкі не жадалі, і тады пачалі з'яўляцца першыя ахвяры бульбы на еўрапейскім кантыненце. У 1651 годзе курфюрст бранденбургскі Фрыдрых Вільгельм выпусціў загад адсякаць вушы і насы тым, хто адмаўляецца сажаць на сваіх палетках заморскі карняплод. У такіх умовах слова «тартофель» вельмі хутка было перайначана нямецкімі сялянамі ў «крафтойфель». Новы тэрмін уключаў у сабе два нямецкіх слова – «крафт», што азначае «сіла», і «тойфель» – «д'ябл». Губляць вушы і насы ніхто не жадаў, таму карняплод пад назвай «д'ябальская сіла» альбо «крафтойфель» распаўсюджваўся сярод нямецкіх сялян. З часам ён патрапіў і на землі Альба-Рутэнія, Беларусі. Тут бульба набыла вялікую папулярнасць, бо валодала адной незаменнай якасцю. Яна магла доўга ляжаць у зямлі і пры гэтым амаль не псавалася. З
Справа ў тым, што падчас вайсковых дзеянняў, калі свае і варожыя салдаты рэквізуюць ежу, інакш кажучы, рабуюць сялян, бульбу пакідалі ў глебе, і таму забраць яе было немажліва. Зерне ж ляжала ў амбары і рэквізавалася адразу. Улічваючы тое, колькі воінаў перажыла за сваю гісторыю Беларусь, зразумела, што бульба стала тут вельмі папулярнай ежай. Цікава, што другое месца па колькасці ўжывання бульбы на душу насельніцтва ў свеце займае Ірландыя, народ якой таксама перажыў нямала войн і акупацый. Бульба здзейсніла на нашай зямлі гастранамічны пераварот. Некалі асноўнай ежай беларусаў былі каша з зерня і рэпа, але пасля таго, як Калумб здзейсніў сваю знакамітую вандроўку, на сталах пачалі цараваць калдуны, дранікі, цыбрыкі, тоўча і комы. Бульба вельмі хутка трапіла на тэрыторыю Беларусі і знайшла вельмі прыдатныя ўмовы. Чаму? Таму што экалогія бульбы такая. Яна ж расце ў такіх прахладных умовах, там, дзе зіма ёсць, але і лета не вельмі, каб спякотнае і сухое. Праўда, гэта на другім канцы, на адваротным канцы зямнога шара знаходзіцца. Гэта Чылі, гэта Перу сучаснае. А ўмовы там ёсць вельмі падобныя на беларускія кліматычныя і метэаралагічныя умовы. Карняплод, прывезены падчас геаграфічных адкрыццяў, нават стаў прычынай мянушкі. Бульбашы. Так празвалі беларусаў іх усходнюю суседзя, жыхары Расіі. Сёння мянушку спісваюць на гастранамічныя прыхільнасці. Сапраўды, беларуская кухня ведае 2 тузіны страў з бульбы, аднак справа была не ў колькасці рэцэптаў, а ў самой расліне. Калі б беларусы любілі цыбулю ці часнок, то цыбульнікамі ці часночнікамі іх бы не празвалі. Галоўную ролю адыграла інфернальная слава крафтойфеля, д'ябальскай сілы. Справа ў тым, што сярод сялян расійскай імперыі маглі хадзіць чуткі, што далёкія французы ядуць жабіны лапкі, а жыхары вострава Балі ласуюцца смажанымі тараканамі. Але беларусы-то былі побач, і многія нават не верылі, што браты-славяне ядуць гэтую прыкрасць, бульбу, нават не пад пагрозай смерці, а добраахвотна. У 1795 годзе землі Беларусі ўвайшлі ў склад расійскай імперыі, і стала відавочна, чортавы яблык тут насамрэч ужываюць, ды яшчэ і як. І гэтак жа, як французы былі празваны лягушатнікамі, беларусы атрымалі мянушку бульбашы. Расійскія бульбяныя міфы адрозніваліся ад агульнаеўрапейскіх і былі досыць арыгінальнымі. Так, сяляне былі ўпэўненыя, што карняплод нараджаецца з галавой і вачаняткамі, як чалавек, і есці яго значыць есці душы чалавечыя. Таксама паданні сцвярджалі, што бульба, гэтак жа як і тытунь, нарадзілася ад распуста. Сярод раскольнікаў нават бытавала показка, якая была пазней запісаная Уладзімірам Далем. Картоха праклята, гарбата двойчы праклята, тытунь ды кава праклятая тройчы. Бульбу называлі таксама гульбай, бараболяй, гулёнай і гулявіцай. Можа быць, з часам жарсці па бульбе сціхлі б, і гэтая мянушка беларусаў бульбашы сцёрлася б з памяці, калі б у 1840 годзе не супалі 2 сур'ёзныя гістарычныя падзеі. 2 гады запар у Расіі не ўрадзіў хлеб. Голад прынес шмат нястач на дзяржаўным узроўні, і імператар Мікалай I вырашыў распачаць аграрную рэвалюцыю і ў сваёй краіне. Выйшаў указ аб мерах да распаўсюду бульбы. Паўсюль пачалі павялічвацца плошчы пад вырошчванне гэтага карняплода. Штогод губернатары дасылалі ў Петербург усю інфармацыю, звязаную з пасадкай бульбы. Пры гэтым у народзе працягвалі называць яе чортавым яблыкам і баяліся, што калі клубень надкусіць зубамі, ён закрычыць. Канешне, пачаліся паўстання. Толькі ў губернях поўначы, Прыуралля і Паволжя паўстала больш за 500 000 сялян. Царскі ўрад падключыў да справы войскі. Адбыўся шэраг расстрэлаў,
тысячы паўстанцаў былі сасланы ў Сібір ці аддадзены ў салдаты. Нават Пётр I, які ў свае часы таксама намагаўся прымусова насаджваць бульбу ў краіне, не дазваляў сабе такіх жорсткіх учынкаў. Такім чынам, сціплому карняплоду ізноў прынеслі сотні чалавечых жыццёў у ахвяру, але на гэты раз у Расію. І вось у тыя часы, калі ўсе абмяркоўвалі бульбяныя паўстанні і іх крывавае падаўленне, Мікалай I правёў у жыццё сваю наступную светлую ідэю. Расійскі імператар забараніў ужываць словы «Беларусь» і «беларускі». Год 1840 месяца ліпеня 18-го дня, указ Сената. З нагоды занясення па найвысокім загадзе праекту указу, якім узгадваліся губерніі беларуская і літоўская, пад гэтымі найменнямі спадар-імператар, закрэсліўшы назоў беларускіх і літоўскіх, загадаў перапісаць указ з найменаванняў губерняў кожнай асобна – Віцебская, Магілёўская, Віленская і Гарадзенская. Прычым з'явіўся ўслед уласнаручны найвысокі загад. Правіла гэтага трымацца найдалей, ніколі інакш не прапісваючы толькі пайменна губерні. Такім чынам, назва «Беларусь» знікла з афіцыйнага ўжывання. Альбарутэнія была раздробленая на шэраг губерній, якія часам называліся паўночна-заходнім краем. Слова «беларусы» таксама патрапіла пад забарону. Вось тады, пэўна, мянушка «бульбашы» прыстала да народа па-сапраўднаму, бо як жа яшчэ заставалася называць іх? Бульба, прывезеная з Новага Свету, была названа дабрадзейкай чалавецтва. Ва многіх краінах бульбе паставілі помнікі, бо яна не толькі накарміла людзей, што відавочна, але і дапамагла перамагчы сур'ёзных ворагаў. Напрыклад, пацукоў. Менавіта масавы пераход з зерня на бульбу пацясніў з пазіцыі чорнага пацука. Справа ў тым, што грызуны вельмі утульна адчуваюць сябе ў зерневых свіранах, а вось у склепах яны жыць проста не могуць. Таму пасля таго, як на землях Альбарутэній Белай Русі з'явілася шмат бульбы, чорных пацукоў, наадварот, стала значна менш. Бульба перамагла не толькі грызуноў, але і дзве страшэнныя хваробы, якія былі сапраўдным бічом сярэднявечча. Антонію агонь, так называлі гангрэну з адміраннем канечнасцяў, і пляску святога Віта, ад якога людзі біліся ў моцных сутаргах. Нашыя продкі не маглі здагадвацца, што прычына абедзвюх напасцей – спрынья. І гэта грыбок-паразіт. Ён, расце, чапляецца падчас распылення раслін. Ён любіць чапляцца за все гэтыя збожжавыя, злакавыя, асабліва жыта, пшаніца – гэта найлюбёная расліна, на якой спрыня паразітуе. Візуальна, дарэчы, это вельмі добра можна, калі ўжо спее жыта, таму вельмі можна добра зразумець такі як бы чорныя адгалінаванні, адросткі. То есть менавіта яна выклікае сутаргі, і пры вялікай колькасці, калі інтаксікацыя вельмі вялікая, яна, безумоўна, вядома, выклікае і смяротныя выпадкі. На ранніх стадіях абедзве хваробы выклікалі галюцынацыі, часта агрэсіўнага кшталту. Людзям была невядома крыніца захворвання, таму яны працягвалі спажываць заражаны хлеб, і сітуацыя толькі пагоршвалася. Зараз навукоўцы распрацоўваюць гіпотэзу аб тым, што некаторыя крыжовыя паходы адбываліся менавіта з-за масавага атручвання спарынёй. У Беларусі летапісныя ўзгадкі, якія апісваюць сімптомы, падобныя да заражэння спарынёй, сустракаюцца да 17 стагоддзя. Калі селяне атрымалі вот это ўздзеянне, з'елі нейкія там прыснакі ці хлебы, куды патрапіла спарыня, яны сталі агрэсіўнымі, сталі, што называецца, бесіцца, яны збеглі ў лес, і потым іх спаймалі іхнія аднавяскоўцы, звязалі, і от калі праз нейкі час эфект уздзеяння прайшоў, такая цікавы запіс ёсць, што калі вярнуліся да сябе, прыйшлі ў нармальны стан, яны адчулі страшэнны голад.
Надзвычай добры апетыт – гэта звычайнае пабочнае ўздзеянне многіх галюцинагенаў, у тым ліку і ЛСД, рэчыва, якое было выведзена са спарынні ўжо ў 20 стагоддзя. Шырокі распаўсюд бульбы на беларускіх землях спыніў захворванне. Такім шэрагам прычын і наступстваў плаванне Калумба перамагло пацукоў і страшэнная хвароба, выратавала ад голаду мільёны чалавек і падарыла беларусам нацыянальную мянушку. Новы свет яшчэ ператворыцца ў прытулак выгнаннікаў, авантурыстаў і проста тых, хто шукае лепшай доля. Беларусы яшчэ стануць нацыянальнымі героямі Чылі і Амерыкі, але самым знакавым і сімвалічным наступствам эпохі вялікіх геаграфічных адкрыццяў стаў гэты звонку непрыкметны карняплод, прынамсі для зямель Альба-Рутэнні, Белай Русі.